Ćao drugari! Ćao drugarići! Evo nas u još jednoj radionici Detlići i ovo je posebno izdanje radionice, a zbog čega? Zbog toga što ćemo da vas naučimo da izvodite jednu pesmu koju jako volimo, iz jedne serije koju jako volimo, a koja je počela da se smišlja, zamišlja i dešava baš ovde na Fruškoj gori. Reč je o serijalu U prirodi se. U prirodi se igra naša ćerka, Alisa Dinjaški, koja je Sunčica. Ovaj put Sunčica se nalazi iza kamere, a ne ispred kamere. Ćao Sunčice, hvala ti puno što nas snimaš. Pesmica je, u stvari, tako se i zove po imenu serijala. Jeste. I ja sam komponovala muziku za tu pesmu i želimo da vas naučimo ovaj put da je izvodite samo uz pomoć pevanja i svoga tela, svojih šaka i nogu. A na pitanje koje smo vam postavili na prošloj radionici, dobili smo neke odgovore. Jedan od odgovora je da naš deo tela koji je stomak, u stvari svira mama. To je bilo pitanje. Koji deo tela svira mama? Jer smo zaključili da butine sviraju tata, a onda mora i neki deo tela drugi da bude mama. Ne može samo tata da bude. Nije fair. Tako da od sada stomak svira mama. Mama. Mama, tata, mama, tata, mama, tata, mama. Istraživač otkri, naučenjak shvati, gde se život rodi, samo da se vrati, u poljaka cvetu, potokom u reku, drveđe i ptice, umi svoje lice, upri i rodi se, u prirodi se, u prirodi se, upri i rodi se, u prirodi se, u prirodi se. Pratnja za pesmu U prirodi se je prilično jednostavna. Radit ćemo prvo strofu, posle toga refren i vežbat ćemo deo po deo, tako da vam bude lakše da sve to spojite i onda da se pratite pevajući pesmu. Ali to je moj deo, da je sve jednostavno i da je sve prosto. Kopira me. Ali jeste jednostavno, vidjet ćete. Hoćemo? Strofu? Strofu. Jel možeš da nam pokažeš šta radimo u strofi? U strofi koristimo butine, grudi i pljes. I to ide ovako. Ta, tu, pljes, pljes. Možemo? Sad zajedno. 3, 2, 1 i ta, tu, pljes, pljes. Ta, tu, pljes, pljes. Ta, tu, pljes, pljes. Ta, tu, pljes, pljes. Eto, strofa gotova. A refren? U refrenu imamo 3 različita dela. 3 različita dela i koristimo i noge. Evo, prvi deo... I ne koristimo grudi. Ne koristimo grudi. Znači, koristimo noge, butine i aplauz. Prvi deo ide... Bum, bum, pljes, pljes. Ajmo zajedno. 3, 2, 1 i... Bum, bum, pljes, pljes. Bum, bum, pljes, pljes. Bum, bum, pljes, pljes. Bum, bum, pljes, pljes. Drugi deo refrena ide... Bum, ta, pljes. Bum. Hoćemo sad zajedno svi. Ajmo. 3, 2, 1 i... Bum, ta, pljes. Bum, ta, pljes. Bum, ta, pljes. Bum, ta, pljes. I treći deo refrena ide... Bum, bum, ta, pljes. 3, 2, 1 i... Bum, bum, ta, pljes. Bum, bum, ta, pljes. Bum, bum, ta, pljes.
Bum, bum, tata, ples. Kako je išao onaj prvi? Bum, bum, ples, ples. Pa drugi? Bum, tata, ples. Malo to zajedno. 3, 1. 2, 1 i... Bum, bum, ples, ples. Bum, tata, ples. Bum, bum, ples, ples. Bum, tata, ples. Bum, bum, ples, ples. Bum, tata, ples. I? Bum, bum, ples, ples. Bum, tata, ples. A, kad spojimo i treći deo refrena, to onda izgleda ovako. Bum, bum, ples, ples. Bum, tata, ples. I onda Bum, bum, tata, ples. I opet? Bum, bum, tata, ples. Znači 2 puta ponovimo taj treći deo refrena. Bum, bum, tata, ples, bum, bum, tata, Da. ples. A sada sve da zaokružimo zajedno od početka refrena do kraja refrena. Može? 3, 2, 1 i... Bum, bum, ples, ples. Bum, tata, ples. Bum, bum, tata, ples. I bum, bum, tata, ples. Ajmo iz početka. Bum, bum, ples, ples. Bum, tata, ples. Bum, bum, tata, ples. I još jednom. Bum, bum, tata, ples. Pa eto, fantastični ste, već ste sve pohvatali. A reči? A sada Reči ima dosta, ali ako redovno gledate u Prirodi se, onda sigurno već znate napamet kako to idu reči. A mi ćemo samo prvu strofu i refren od pesmice U prirodi se da iskoristimo za Za ovu radionicu. Jeste, za ovo naše druženje. Reči su: istraživač otkri, naučenjak shvati, gde se život rodi, kamo da se vrati. Upolja ka cvetu, potokom u reku, drveće i ptice, umi svoje lice. I onda, upri, upri i rodi se. I rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Upri, Upri, i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Možda primećujete da u stvari to upri, upri i rodi se, u stvari isto to radimo i sa ritmom, sa telesnim perkusijama. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se, upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. A ono što možete da uradite, kao što ste videli na početku, je da možete da se igrate sa nekim takođe, pa bi to izgledalo ovako. Pogotovo u delu koji je refren, da. U strofi nema toga, ali možete i u strofi da koristite to. A u refrenu? A u refrenu ide ovako. 3, 2, 1 i... Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se, upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. A strofu mislim da nismo uradili, jel? Strofu? Pa, da, strofu je lako raditi jer je taj jedan ritam koji smo na početku vam pokazali se stalno okreće u krug. Ajde uradimo to jednom zajedno. Može? Znači onaj ta, ta, tu, tu, ples, ples. I to stalno samo vrtite. Ta, ta, tu, tu, ples, ples, ta, ta, tu, tu, ples, ples. Ajde probamo. Ta, ta, tu, tu, ples, ples. Hoćemo. 3, 2, 1 i... Istraživač otkri, naučenjak shvati, gde se život rodi, kamo da se vrati. Upolja ka cvetu, potokom u reku, drveće i ptice, umi svoje lice. I onda
I onda. Upri, upri i rodi se, uprirodi se, uprirodi se. Pa malo ovako. Upri, upri i rodi se, uprirodi se, uprirodi se. E pa drugarići, hvala vam što ste bili sa nama i u još jednoj našoj radionici Detlića. I što ste se uprirodili sa nama. A Detliće uživo možete da Pratite u Novosadskom dečijem kulturnom centru jeste, u Novome Sadu. Svake nedelje, utorkom od 18:30. I molim vas da se najavite ukoliko ste zainteresovani da dolazite na naše radionice. Zbog broja dece koja mogu da budu u grupi. Hvala. Pa hvala vam puno što ste bili s nama i vidimo se sledeći put, sledeće subote u 10 na sledećoj radionici. Ćao! Ćao!